Janah selamat minggu Bapa ma hubat tahaganupan. Bapa inang hita haganupan Rossi hasoman nama poso bani panorangon sihol mahita menjalo hatani nai bata. Tapi pai mai jalo hita hatani nai bata pasada hita ma uhurta martongko mahita. Dami ni nai batama na mangatasi sagala hauhuron. Inma napatotap kon uhur pakon pikiran na siyam ibagas Kristus Yesus. Amin. Ambilan malas niuhur batta bani panorang sadarion, ay mahumbani pasalmen 146 ayat sada daskubani ayat 10. Sonon ma hatani nai bata. Pitah nai bata hasa tarhatengerhon. Haleluya. Puji ma Jahoba ale tonduyu. Sai pujion kudo Jahoba sadokah au manggolu. Sai do dingkonok kudo nai bata sadokah dong ahu. Ulang ma marhatengeran na siyam bani halak na sangap-sangap. Bani anak ni jolma na sengdong pangurupion bani. Rotap kosiho sahni mulak ma iya hutanoh. Janah bani ariai mago maganup sura-surani. Martuah mahalak na mambahen na ibatan ni si Jakob gabe pangurupini. Namar pangarapan bani Jahoba na ibatani. Aima sito palangit pakontano sonai laut rossi ganup isini. Naman ramot kon hasitongon rossi sadokah ni dokahni. Nama mitori halak na niodohodoh. Naman bere si panganon bani halak na lohean. Jahoba do napaluah kon halak na tartutu. Jahoba do na mangukap mata ni nama pitung. Jahoba do napajongjong halak na do ipatundu. Jahoba do na makaholongi halak parpitor. Jahoba do na manramot kon halak pangisolat. Isarihon do halak na tading maetek pa kon na mabalu. Tapi ipapelet do dalani halak parjahat. Jahoba do manrajai rosi sadokah ni dokah ni. Marsundut-sundut do nai batamu alesion. Haleluya. Aima dasni. Hita haganupan bapa pokon inang rosi hasoman nama poso. Adong do sada lirik ni lagu na populer belakangan. Tapi anggo serak-serak kacau pe suara nami on. Nikmati na siyam malubidah. Nini sonon bani lirik on. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Nah, aima lirik ni lagu na sapong gulon. Jadi humbani lirik ni laguon sa sitong ni domaboi yarusi hita ahado nagabe dasar ni laguon. Aima adong sada halak mungkin garama maai terpesona hubani sada anak boru. Mase halani wajah na manis, wajah na cantik, wajah na jenges. Aima mabahen sahala garama ai terpesona. Nah, halanyai memang hubata haganup sebagai jolma pehita itanohon to tugatido hita terpesona. Adong sadana boru, anak boru terpesona mangidah dalahi na ganteng. Adong doho madalahi na terpesona mangidah anak boru na jingis. Jana adong doho ma hita jolma on terpesona mangidah alam na jingis. Ang gulaw hita bani alam na jengis, wah pasti terpesona do panonggor taon.
Canah dong dohoma na terpesona mangidah karya-karya na jenges. Doding na jenges, musik na jenges, pakaian na jenges, mobil na jenges. Bahat do memang penyebab ase terpesona hita itongah-tongah ni guluh taon. Tapi perlu do jaga humahita bapa inang. Terlebih ma hubani na siyam hubatta bapa on. Hati-hati ma anggo terpesona onte. Ulang das humana siyam bapa, terpesona humahu bani anak buru. Halani terpesona on na benda buru on. Gabi dong si sura-sura sikol manabah parinangon sa danay. Gabi yubah-ubah mau si alkitapai. Anggo bani bibilay, lang sirang anggo lang nahalani hamation ay da sa ilarang. Anggo itabah sa danari lang adong isobuk bani bibilay. Berarti bodo manabah. Gabi dong usi alasata mga lepa kon bibel gara-gara na terpesona on. Halanyay ulang terpesona na negatif. Terpesona na positif mahuma. Ulang huma terpesona bahatu i dunia on. Maningot terpesona hubani Tuhan na ibatado hita tene bapa ina. Nah, halanya hubat tahaganupan bani bibel taon pe sa sitong ni parpasalmen dia pe terpesona dohuma. Dia takjub, dia kagum. Tapi parpasalmen seng terpesona mangidah bohina jenges. Mangidah jabatan ni jolma na buwe. Atau mangidah karya-karya ni jolma na jenges. Seng ai alasan ni terpesona bani bibel taon. Tapi ahado alasan ni ase terpesona. Ia terpesona aima hubani naibata tumando. Terpesona ia hubani naibata halani aha. Halani naibata do tongon sumber hatengeran pakon pertolongan itongah-tongah ni gulunyo. Aido ase ibagas uhur ni parpasalmen langadong dunia on na boy membandingkon sonaha jenges ni karya pertolongan ni naibata itongah-tongah ni parguluhon ni. Ia mengahapkon, ia menyadari naibata tumang sumber pertolongan aima membahin ia terpesona takjub akan kuasa Tuhan. Halanina terpesona aima ia asir roh ia hubani naibata memuji Tuhan pasangapkon Tuhan sadokah ia manggulu. Aido ase anggo ibasahita pasal men 146 on unik do tumang. Ipukah jana itutup marhite hata haleluya. Haleluya artinya berarti puji ma Tuhan. Anggo ibasahita secara umum kita pasal menon, pasal sada das kubani pasal na parpudi, sebenarnya tema sentral ni pasal menon ay mapuji ma Tuhan. Sagala na marhosah sai puji ma Jehovah, haleluya. Berarti sagala na marhosah, sadokah kita marhosah, maningon sir-sir dohita mamuji Tuhan. Langadong alasan batalang mamuji Tuhan. Agepe mungkin situasi ni goluh langsongon na ibagas pikiran, langsongon na ipindahi hita, tapi maningon tetap do hita mamuji Tuhan. Masih halani hosah na dong bamu, hosah na adong baku, ay masih bere-bere ni naibata. Janah marhite hosah aima, boy hita manggoluh rosidas bani panoramon. Tutu agepe buwe parutolon bapa inang, anggoto tap dapi ibere hosahay, boy do hita manggoluh ibagas tanon. Jadi dengan tetap hita memuji Tuhan, berarti aima sada pengakuan bahwa naibatado simada hosah, janah nama bere hosah, hubani haganup julmain. Aima isini teologi
pasalmen on. Pasalmen 146 memang sa sitong ni ay pengakuan pribadi ni parpasalmen hubani Tuhan na ibata. Ia mangahapkon pasal pertolongan ni naibata. Sangga ia tarsosak, marutol, adong musuh-musuh ni nabueng, janah jut paruhuran pakon pikiran ni, ternyata sangga ay pitah naibata ado hape na tarhatenger kon iya. Sing hape boy jolma pakon na idunia on na ihatenger kon iya. Pitah naibatado na tarhatenger kon sanggah panorang ay mapengalaman ni pasal horja pakon kuasa naibata. Ay do marhite honay adong sada komitmen humbani pasal menon pasal naibata. Ahama komitmen ni ay. Nini bani teks on bahwa sadokah ia manggoluh, sadokah adong ia itanohon, maningon tetap do ia mamuji naibata janah mandoding ibagas goran ni naibata. Ay mabapa inang komitmen ni. Sadokah manggoluh, sadokah ay tetap mamuji goran ni naibata. Lang tergantung situasi, lang tergantung keadaan. Ahape situasi, ahape keadaan ni parpasalmen komit hubani naibata, mamuji Tuhan naibata, halani naibata aido nagabe sumber pertolongan ibagas guluh ni. Totu halani aima pasalmen bani panorangon mangotang hita haganup, mangotang na siyam bapa inang. Aseroh mahomahita mamuji Tuhan naibata. Sadokah kita manggoluh, sadokah hita itanohon, sadokah ay maningon totap do hita mamuji goran ni naibata. Itongah-tongah ni goluta. Halani aha, halani iya ay naibata na totap. Sadari on rosi sadokah ni dokah ni. Nahinan sonari rosi sadokah ni dokah ni tetap do naibata lang ubah-ubah. Ia do sumber pertolongan satu-satu ni itongah-tongah ni guluh tahun. Halaniai nini parpasalmen bani teks taon. Ulang marhatengeran hubani halak na sangap-sangap na idunia on. Hubani anak ni jolma. Mase halani sedia na sangap-sangap aipe lang manontong idunia on. Rotap hosahni, rotap ma sura-surani. Mago hosahni, mago mahoma haganu pasal iya. Jadi terbatas do anggo zolma na sangap-sangap i dunia on. Jadi anggo surat Jakobus makatahon usih songon timus do zolma on. Taridah tokin dukusiay mago marosi sadokah ni dokah ni naima anggo marhatengeran hubani na sangap-sangap pakon zolma na i dunia. Dukko siya na paduahon peto tu marhite ayatot taridah mahoma ulang mahoma hita marhatengeran bani artana itanohon bani haganupan na adong itanohon halani aha sal pudo haganupan ni ambit pebatta haganup habayakon na adong itanohon ang gorotap hosah tabornginon sada pelang dong ay namangihut hubagas tanoman ta bapa inang. Halani memang lang adong na boy iya jamkon hita. Pana janah terbatas doa. Halani ay sadokah manggoluh na siyam itanohon ulang mga jangkon arta jabaton parsatok kinanon. Jangan sombong, jangan serakah, jangan tinggi hati bani na parsatok kinanon. Maningon totap do hita mga jamkon Tuhan naibata
itongah-tongah ni guluta. Halanya do hubata haganupan bapa pokon inang martuah mahita nini parpasal minon. Anggo Tuhan na ibata ni si Jacob na ihatengerhon uhurta. Mase halani adong 5 alasan ni bani tekstaon. Mase martuah kita anggo na ibata ni si Jacob ay gabi hatengeran ni uhurta. Na perlu ini makatao ni John bahwa naibata ay matuhan na markuasa. Ia manopalangit pakontanohon apa haganupi sini. Termasuk golutaon na ito panaybatado kita. Berarti kita memiliki Tuhan naibata na markuasa rosi sadokah ni dokah ni. Nalang adong songon iya Tuhan i atas tanohon. Pita iya do naibata na markuasa. Dukusena paduahon bahwa naibata ay matuhan na padalan kon uhum na sitong. Anggo uhum na itanohon, sipata boydo ay iduhor. Iboli marhite duit. Ase pemberi uhum mamelet kon aturan pakon uhum. Na bonar gabi lang bonar, na lang bonar gabi bonar. Boydo terjadi itanohon ay. Tetapi anggo Tuhan naibata sendiri uhum ni ay sitong doay. Naibata pasti do mangapiti halak na bonar. Paluah kon halak na iyo dohodoh. Manogunogu halak na yarsikar sikasoman. On ma uhum ni naibata. Ay madalan ni naibata. Napadas kon uhum na sitong. Halanyay sadokah kita ibagas na bonar songon harosu ni naibata. Ulang gobir hita mando pak kontanohon halani sitong do uhum ni naibata. Tapi sebalik ni halani iboto hita uhum ni naibata ay masitong. Halani ay ulang pasomal-somal ham dirimu makorjahon na jukat. Ulang iyar sikar-sikam iyodohodoh kam halak na musil. Halani adong don naibata na membela iya bani sitaronon ni halani nai horjahon ha. Ingat Tuhan padalan kon uhum nasitong. Dukusena patuluhon isobut do bani tekstaon bahwa naibata ay matuhan napataridah kon tanda-tanda halongangon. Membuka mata ni nama pitung. Halak na longah gabi boy marsahap. Halak na repat boy gabi mardalan. Halak na nengel boy manangar. Sanggah bani zaman ni Tuhan Yesus haganupa non ipataridah do. Ay mahalani kuasa. Tanda-tanda halongangon na ibahen Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak inang kita haganup tanda-tanda halongangon lang pitah pasal tanda-tanda secara fisik cuma. Tetapi tanda-tanda halongangan na ay mamarhite spiritual. Bahwa hita nalang mangidah na lihar ay. Hita hinan na ibagas na golap ay. Tapi marhite tanda-tanda ni naibata ay. Boy mahita mangidah haluahon hapitoron na rohni humbani naibata. On mahabayakon spiritual na ipasirsir naibata itongah-tongah ni guluta. Dukusyay na paopatkon naibata ay matuhan na sari. Sarido naibata hubani halak pangisolat. Hubani halak na mabalu. Pakon hubani halak na tabing maite. Anggo idunia on gatido jol masisononon itadikon halak. Tapi naibata sir-sir do iya lahu peduli sarihu bani halak na mabalu pakon na tading maitekin. Halani iya ay manaibata na gokholo. Halani ay ipapele do dalan ni parjahat. Ipapele do halak na makorjahon na jahat.
Halani nay bata ay lang marosu maidah dalan ni parjahat. Tapi sebalik ni paridop niuhur parholong do Tuhan nay bata itongah-tongah ni guluta. Dukusyay na palimahon parpasalmen makatahon. Nay bata ay matuhan naman rajay rosi sa dokah ni. Buedo raja na itanohon. Tapi parsatokinan do haganupan nay bapa ina. Pitah nay batado raja na totap rosi sa dokah ni. Jana iya do namar kuasa itanohon rosi ina guriatas. Jana riap pakon iya do nahaganup na porsayain. Na on masa sitong ni hatuahon. Bani halak na totap porsaya hubani nay bata ni si Jacob. Aido ase totap golutaon maningon sa dalan rosi harosu ni nay bata. Anggon na idunia on, boy mambere hatuahon na sementara do hubani na siyang. Parsatokinan do hasaan. Tapi anggo hatuahon ibagas nay bata, totap rosi sa dokah ni. Halani ay martuah mahita, anggo totap marhatengeran hubani Tuhan nay bata. Dukusyay bapa inang haganupan, humbani ambilan taon takasma idinga hita, ojur-ojur ni parpasalmen laho mamuji nay bata, rosi sadokah kita manggulu. Ase sanggah dong panorang, berehita madirita laho mamuji pakon pasangapkon nay bata. Halani aha, doding puji-pujian nay pataridahkon hapor sayon tahubani Tuhan nay bata. Sekaligus dohoma doding ay sumber gogoh hubat taon. Anggo tiki galek na siya, tiki gobir na siya, tiki bahat si pikiran na siya. Doding kon na siya ma, doding ni nay batain, pasti marmalas ngihur do na siya. Doding kon na siya ma, doding haleluyain, pasti jupahan gogoh do na siya bapak ina. Halani doding ay anggo ibagas sapor sayaw, pasti mapargogohi hita doay ibagas hagale konta. Dukusyay na selanjut ni idinga kita mabapa inang, bahwa 10 taon ondo sa sitong ni doding natang sidiaran ilubi-lubi ni bata. Halani ay maningon do hita pataridah kon holong, pataridah kon hasitongan sadokah kita manggulu. Ondo sa sitong ni na paling iharusuk kon nay bata. Hidup perdalanan ni guluhon on maduding ta. Halani ay bain hita magulu taon songon harosu ni nay bata, songon parentah ni nay bata, ase megah uhur ni nay batain. Jana secara khusus bani panorangon ay ma minggu bapa, ase hubani bapa haganupan, isuruh hatani nay bata ondo, ase totap mamangajamkon nay bata. Ulang adong mga jamkon na itanohon. Ulang gara-gara mangayaki na itanohon, gabilupa na siya mangayaki harajaw ni nebata. Ang jujur hita sa dokahon bapa inang, ang itong gurhita na marminggu, totu bahatan inang do na rohu gareja. Ijado bapa, hujado na siyang bapa sa dokahon. Mungkin buedo alasanta, bagi halilian, bagi horja, bani ujung ni langdong panorang memberi uhur rohu bani naibata. Padahal firman Tuhan paingatkon, rosi sadokah ni sadokah manggoluh na siyam bapa. Maningon sir-sir do na siyam pasangapkon goran ni naibata. Halanyay bapa, ang goza-goza na siyam mandoding sanggah iko di tuak. Buhay lagu idoding kon na siyam. Megah do uhur na siyam sanggah mandodingay. Idoding kon lagu LP atap ahape lagu na siyam. Megah tumang do na siyam mandoding kon ay. Tapi di nga na siyam. Bayan na siyam mahumalubih na hujayay padoding na siyam igareja. Ase megah ko mauhur ni nay bata ay.
mangidah na syam nasirsir roh hubani Tuhan na ibata. Ase aha Bapa nagabe malim itongah-tongah ni rumah tangga menjadi matongon songon harosu ni na ibata. Jangan naparpudi sahali marhite ayat ni ambilan taon ipaingat hubata halani na ibatado hatengeran ni uhurta ulang gobir ulang sanksi halani adong do na ibatana makasumani hika sanggah buwi parutolon na siyam sanggah buwi sitaronon sanggah langa dong pangaduan sanggah langa dong pangurubi dinga na siyam ma bapa inang sanggah panorangai tetap do Tuhan na ibata makasumani na siyam halani iya do natar hatenger kon hita sadoka hita manggulu halaniai tetap mahita roh hubani na ibata mamuji janah pasangapkon korani. Amin. Tuhan na ibata memberkati.